Bulan dua vata mekauti kenda vata mai San Francisco ki bura-bura sema mai gai wase yani.
Tura kena marama taru kena ngone leoni sambulu benaga chesi mudun nambito bekenta na kabdi bengara benda ngona radio mbulun do bata San Francisco America saboto bekenta rusa bulu kaon miniti mevana kalau koni bulu na turang na marama taru kena ngone leoni bulu benaga ngone ra bago di benaga tikbali bani rauni ndaru mai siama tale na kabdi bengara benda da kladi don sing bim sar men no puno lamane wici na ngone saranda bitan lo chiki na gole bo rapa muri chiki na kena dolapi na bosli bo turang ba ne bo turang ba imbau mai ndola bo chiki bekenta tan chesi mudun nambito ne seroya talo teki sa cuki dan no baguturanga na kabina ka di bengkara bendai na bibo nuntu indi so ni siama sa cuku mekina baka sabu itu kana bombula be kemuni na bibo wale baguturanga nontu bono loma de bici nuntu ni tai bagatur cuku ngono goso siama tu ada no baguturang me mbau so siama sa tunga ma radio mbulon do wanta so kata tu ngono go tega buta kita cuku na buli be kemuni na ngoni buli bago di benak kita cuku be kemuni ni tumbu eno na radio cuku ngoni buli ndi ni lebu sar cuku be kaya cuku no lomani nangono goni bulu binak taka nonto ni chuge merke nangono go da state to sar garabi chuge taka asor wakati nguchuba ngai panle sor ndrebu chuge bingun sal lebu ni matin tu buno lebu go merke ni sambulo ni mata binak mai wakati binak taka ni round derme so tan bulu binak ken marau na kabi bin karabi dan bi matin tu tale so oni siama saka chuge mekina ni bi kan lomani wakati binak taka non tarur mai siama na kabi bin karabi ndeng dai baka nuni binaka nui takin ni totoka tu na veto kani na itabi na ngono sar ngango nui ta kita nga ni na andana vito ko ni takatu ya di nontur vito mani me ado sar chugani na vito na koloko ena kabi bin krabi dai no da programu ora kene rau nangai lai zapa ene pima manion ni kompaleta andan do rongo kin nonta ni bosota dan rongo dan nonta programu ya na uoni pa ya na balata ndio nangai talanta ka talanga kin dan apa ni bilang tu ena buku ni bito kani me mai papa ke kemuni me ata bukan bito na kolok ba ni bilang ka training happen no da bulu bilang ka kerua nak sa boleh bito kan ena ka ni bingkara bintai wa talanga kin be kai za ni bulu bilang ka turang rita main sabu ya usar tu na loma ya mai Kora Island dia na kabi bin karabi dindai mumbula timo dina lotu zola bina na kangu wakata laki be wani kasi on the muni mai mulo mai nanti do mulo bina kan be kan mai nanti wakata laki be brother smelling bola no ita kini ko chiko brother na Willy New mai Petaluma na kabi bin karabi dindai wakata ni bina katalanga be relief la bala bu ne liko mulo bina kan ne liko na bali besar na kanambila chiko paka singelebu na kabi bin karabi dindai lo lam tu di bambimbi ke mentu todo sar wa ka ni binaka na buku di bito madi na kabi bin karabi dindai mulo binaka Francis di ni mulo binaka berama night na to sana te ubu manta be kerin tamundamu au no kuciken to manta na no waktu turang mai lakiam mai na ya tulau sama lombulai Wasa meu sokoto mola urai Uile datu Kemui rai Natan ranga rai kotu La kemba Oh la kemba Kemuni Binanukuni serah Kemba, oh la kemba, diriku tu mana ya tulah. Makanan mentarpi sotai, marabutu dan raki ewai, amasudatu. Ni besa sota ena ula ke na marau la kemba oh la kemba kemdi pinanuku ni sera la kemba oh la kemba
yanu baina yanu now la kemba oh la kemba kemudi bina nukuni serao la kemba oh la kemba iriko oh baina yanu now Makano yang rana nuku-nuku wadi-wadi Sanggalau lebuka ke waitambu Kende-kende versara Raitu kiwaso-asa Batuanga tiko-tiko bakaturanga La kemba Oh la kemba Kemudi bina nukuni sera La kemba Oh la kemba Diriko to baina ya tuna Diriko to baina ya tuna Diriko to baina ya tuna
Radio Bulan Dua Vata me kau ti kenda vata mai. Mai San Francisco ki buru-bura. Sema mai ngai wase yani. Mami mai tu yawa ena vanuago Ravita vina velo mani vei maroro Sai hewa na yasa yasa erawa katoka Ke mami mama ndu awata ndu anelawa lawa pena ya dana udiniene sevandu adiwa sakubuna mureba sanga wate ke to bata matani tu angori erale na kede sara se misinanga se ke nasa erauli utaka Tangi kijoni rena toa wata Tauni waka sala Nakena manindi esa istimafi Keijo savali Tauni au Peter Isaac Keititi walomani Ula pena ya dana Udiniena sevandu adiwa Sakubuna mureba sanga Watu keito bata matani tu angori Erale na kere sara Awa ketilo kinaleweni kumiti Niumaida muyada Sairetunga eroni tibuna Kepe kumaitonga Tembani valu Thomas Dan nakena toko ni voli Tawanga nimbula mena soko kuani moda Pula pena ya dana
Turang kena marama terbuka kena leo totokan antu moicho sate ki wini ngolo gertu na bonga ki muniando da serbo na dumi tiga diki da irto to sar na turang marama relewe da chigo da Bulo Bay sela matu wale na Bulo Bay wambimbi chigo gertu na terbuka kena leo orto lewe na talchunga na Bulo Bay Volleyball Club ya Haywood California oklani amaru tagi sar chigo bogale boya na to songo chico na vida na singa sawo chin muni madao sawo chin to songo bulandina pagator chigo mai Haywood na to Barrel Night kana rangunu aranga metal no tagalestu weana kena osun ringi kena vinaka bito kandi boli kerto na mati laula warto apaka bunutu na kena ngusi baka vinaka sar lipo vinaka sar no bulo ni baka marutake na olo ya na singa baka rowai sanga yo chingango ya na ngode na radio bulon do bata saboto bekenda dio na miniti me vana koloko eu pedela no bono munindo ni bingarabi ke bono sange siamo chukuma na radio bulon do bata ni bulo benaka ni mata benaka saka mainda sana rongo manda ni bidene tuku ni biboli e sember nda ke tomane tuga no programo waga madawa na siga benaka ni kuwa na nonda biti ke ngasini buli paulange reki rongodi ena lima na kaloko ena kabini lotule ve kemudo e Amerika tini karona kaloko ena singa lebu ni baka romboka ve kemudo mai viti ena radio bula tua bata San Francisco me kauti kenda batama Endona mate kuniti wale bobeke anda mana wasa Pasifika na hepatitis B. E kuneini ndua mana baya tini corona nini winua mana wasa Pasifika Amerika ni tobi reti kuna mate na hepatitis B. Ongo ili bwake na kenara ni betobi sena tobi kuna mate ni navenada se liver cancer. Endende mendo kila kesate bikwentiko. Na bakani sema sote ni kene bakatakila kila se symptoms. Bakabo kesambimbi na mate. Mbimbi ngone kila mono bakani kebi membaleta na hepatitis B. Peter mai kena telefoni 527 ono vituva 51watolu sesi koba na nondo to website www.sfhepbfree.org. Isando bulo benaka. Dosang kay tukimay, endo benaka tu bangara. Iyo, ni Bulo Binaka. Kito singito kibo sarangamay. Satu to Candino, Pennsylvania. May baka muli ang madoni turta na tataka na tumbo ni Wayway. Iya, kito sa bista ka saranga nakaka na wakabiti. Kito rongoda, nito gay kendo na stonda ulit kikenda to kakana. Iyo, na Fiji Cover Store. Ito kasarangay liugori, nakakede tukina. Na Fiji Cover Store. E kau te viti mai voka boleka ka voka se butaka na bona nanu. Woli te ki tukina na tinika, tini bulu makau, Taka's ice cream, na mateni, na ika na mbele. Yado kina chase ningu na ngona, na twisties na bongo kay na bean, kay na bunga tali. Sangay lebu sarangan na ngona kare ang ngona binakandina. Ngay indolo bo talangango na nondato boutique. E woli te kina na isulu kanta kilaita ni kina daga nilinga, karami soli boy loloma. Wei kemuni mai Pennsylvania, kena beibu no bole kata. Erau talangani wakau tanga mai na nomani ota na telefoni se email, karatau nangai wakau tanga na nomando boli. Yana Fiji Cover Store LLC, 100 South Mount Vernon Avenue, Uniontown, Pennsylvania. Naboni telefoni vitu seba vitu, wadio rua vitu diwa vitu ono, se vandu lima tolu seba vitu, diwa rua vitu tolu, se email kena Fiji Cover Store PA@gmail.com. Nungu chisu nungu badua. Dorongode na vima mani ono kina vitu ene kabuni bugululu we kemuda we California. Vima mani ruwa ene kabi kina tolu ene singalewu ni lotilewu we kemuda we viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongode ene radio mbulando vata San Francisco me kauti kenda vata mai. Wakai lavo ena bagaroboka. Radio Bulan do Vata San Francisco. Mekauti kenda vatamai. So if you're interested in learning, right, our campaign is open to everybody. So we would love to be able to provide you a basic education on finance. Kaya baka long binakamaya sana kadua, sana tiko binakatalangana kena isaw. If you are thinking debt, you will attract debt. Na raw lang nga nito sa kemu isaw,
me bakana i vakatangandangande ni nomutumbu. Rangoda na imbalan-balan di vaka sa mango ke na bunga tele na nonda programa waro taki. E na ono na kaloko na via kami ni waro muka vi kemado ya Amerika. Dona kaloko na singile ni waro wai vi kemado mai viti. Wakai labo e na waro muka. Rangodi kina na nonda i vaka sala na Canada e na vika wakai labo. Radio Bulan Vata San Francisco. Me kauti kanda vata mai. Andre na buke ene kena semi na libo Senegas. Kita urani buke iko. Girita mai na empower ena ono rua ono saiba dua liwa ono. Nada be ko marota ketiko. Senga, esan dondi na marau kina boga vingile wo wakila. Balata? Kesa mani ka vivi na nongumbula ke mundo sana senga ni lenga. Dona senga talanga ni rere walo ma se mundo warakati ni labun reng. Balata ni swada kabatu na nongu life insurance policy. Iko da kam to waka tapia. Sa tumu matanga na numun ranga isenga tu na non tu pepa. Sa tiko na mate, se senga na pepa, senga na lenga. E se rawa nindua na nomu life insurance ve Lincoln Heritage Life Insurance. Na kambani ni life insurance kanga niti kenda vinaka na itoke kanda sama ivoga tiko ngoya Amerika. Rawa sar na boga leo fomo. Text mai kina vasa iwa walu vandua, tolu walu lima, ena kena tuku matelalai. Yavalata, Deonangai Valata, and Radio Bulan Duavata. Vitalono te kina na bika membaleta na nondong bula. Mai wei ira na Canada o mai na tambana ni bula so. Nasi na puniwai. Rangoda na bana kaloka na wei kabini tu city and a veito kone ni Lincoln Heritage Life Insurance. Na kambani ni life insurance kanga niti kanda na kaiwiti Amerika. Bila sabu libu turun kena marama daru kena ngone leo ngone radio bulan doa bata foto kebeken de tulu miniti mevana kalau kau bulu matanga ni virtual biokani rasa siapa cuma nak kebina ni kumpul bina ke egi join na wanga miss na wanga bulu bina ka bina kan bitoka di cigo bata ke kem do to kosar na gangs mai Santa Rosa ena kebina ni ko bata laki na be mori na thegad ke kem do to kosar na leo na muni matubale bata laki na matubale thegad do sabo itu cungo merke ro cungo do ke di tuku di do da yang gon ni overlau na bakarau ya total cungamai na mai polita gitu ko na store di Kandabu Santa Rosa kaya nga pagarita kibiaw ni anggonea sa kuya nga ya na keni teke kikisar nga roni pita nga na mbilo bikemuni sa ni napakilasar nga na oinimbu ni yopalawe kami kamida yoko nga do tatara to may pagmalo kami da namungunu betu mane tega bu da banioti yoko na ngona nga sandoli daba kin namuningunu ba sanga tega bu mo wakila mai nambini nga vota kona namusoni tar todo angona binaka se angona to turaga dita mayo valau ngasa ngunu binaka no weni buni valau kila na daba ke ba binaka ta ben don memuni don ngol kala kamingo na Kandabu sto Santa Rosa sana ya tu cukup mekina sana politik kita lecunga kina galai waktu taruh tu madani kina be tu sara linga di pinggarabi atau tu kina atau nanggai so mai na waktu taruh tu kabi kemuni sa ciko nga sana ngai wakan dia otak cukup lebih kemuni na radio bulan do mata ono bambul lecunga be irtu na mati lalau na Grace Tech fotografia mai nendo widu mai nanronga bulu bina keberata tu yawe waktu lagi na be kemtu tu sara linga matu balik bina kaya dah bina ni kuah bahkan ni bina ketuyani kemni to ko sar ni korbo turang mai hana leo ni songo lot to ko sar du di bota ni tigo bolikina na ka bina ni kuwa tal se mici kerto na songo lot binaka leo ada chigo da nogu brongo sapa ko ni binaka tu ni bikabri leo di korbo turang mai hana mai wo tu nan ronga mai buna hawira to da chigo ni to na kangu na sengai mai Kandabu gen na sotalango ni Kandabu anta po di binaka chigo na chigo turang wer levo na kurba rua na buku di bina numi bago biokani raw di kitombo na numi tu na kabudi mai na sauza bendo na tingingele kimbole bo itu
tiku kina o ya mai na no mundo chiki ba turanga mai dubu ba se ba kata laki na chiki na mai tuba mai na roka ba ni binaka na buku di visotari na eka di bingra binda lo ni korba turanga talaga mai Hawaii ya na ken na itu buci virtu mai rugu lebu dubu mai na ronga ali bingra tu to sar na Fijian Resort da ka di bingra ni kuwa ba ka ni binaka ni tagiri to ko chukuna bito ka ba mbi chukuna matu pala ta lipu don bulo binaka mai Luisila ke kemni to sar da bu vale tauke ni siamo chukumai tahun ni au mai nindobi ya ka di bingra bi ndai apa ni binaka talanga pe tinai mala lina aba na bupal na nene lebu mai nambitu toka mai tele bundong bulu binaka na turang marama na ita le ni koro baga turanga na ka binaka ni kuwa baka ni binaka bakatala kina be mel na nobo ni bulu binaka mel na siama chuba binaka binaka ni kuwa stila li na itidi bulu binaka mumbula baka ni binaka tuyani be kemlito to sar le ni koro ba turanga na chuchu bo turanga mai na turu mumbula da hele na turanga na roko baka na koro baga turanga mai na mboalu ono mai kandabu ando na kana kena binaka tunga na ika ke to na vio kani go na vingo na to sar waga ni binaka telanga be ubi tuitonga malo ambula waga ni binaka buku be semachi waga talakina be do logo ratungo peli na tuiba mumbula binaka dolo binando na ser numikina na ena numbula mai vatulele mai nandronga na lomba ni koro mai kumbu waka nuni binaka chugani na ichuku baturanga mai na limo lebu bulu binaka na ngoni turanga na tui kumbu na koro baturanga mai vatulele bulu binaka talanga na matupal na tui pau na ekabi di bingarabi ndai waka nuni binaka talanga pe ilise pe di biti bulu binaka bulu sista waka nuni binaka na bulu bitokani le naiti di li waka nuni binaka na buku di bitokani na ekabi di bingarabi ndai na rongoto madango ndo na sere membolete ndo na turanga sa kilili busara na nonda biti da baka na numuchu na rambula na ngoni turanga tali sambale da do baka na numir tala na weka da rusile tu na rambula na buku ibiti da renchuga ni dola bitu na bosile buku turanga menen buku turanga mimbau to toka da bingar garai buku bonua buku tur sa chukina na roboso na ngoni turanga na presidenti ngai baka tur tal chukan to na ngoni lalak sau na matin ngasau na bonua mai na matin tu talanga kina lotu baka vadir lolo na uti tini ka on embaki sangai baka suka itale mer tu ndambe bota tale ora no turang bale era no viti mer bos kata ka tu na bikar ni baka tur tu ki no bulan itu ke na bulan da dom biling itaru baka osoma na libu na ngona buku ni kena sangai tu metor ta no bulan na bingona era tu ni era na ngai muri mai weekend sa tos baka binaka sar no bulin na roka na taka yang da bubu binaka santa mai ndambe tale na bosile buku turanga rao di sona ka bibi na kasar na bi tal notaka na kira sangai chuka me bueti na nonta mbula na kau itu ke enta tara ni ndonu maka na mbula bi sau sa tos tuki na bura na ngono go menta rao di nda adopa ni sona hibatang ndengenti sa adopa tu na ndu tamata nda sambula patu tu na bisi ka nonta bonolo mani vici ba bi na takin na vitoka de ka bi bingara bi dai nu takin itu toka chuku na nonta bi semati na radio bulon dobat ngone talno membele ci corporal sefone ya suka ni valu rawata na Victoria Cross da se klabi na kenri tukutuku go mai verto na mati lalau ne tumundu kerto na tumundu productions na klabi na ni bingara bi balik kurui gitu na mati lalau sa katanga
ini kuat nambong ini kolombeka pendan dui kolo kenda opo embera esengana kena bong ini kuat nambong ini kolombeka Raikivita natambani tarawau Raikivita sangai mailau Ienrena sangai mailau Raikivita natambani tarawau Si rondo nui nai bore bore Si Romaio salote, rau sottavata ita mai Simeone, si rondono nai bore bore. Si rondono nai bore bore. Si Romaio salote, si Romaio salote, si rondono nai bore bore. Enunu bana tumbu kara-karawa
Io sentito sare che orang ngota taliman tengah bangun tuan nombor ni bos. Wele ya usia Mikeli kerto da kampu ni dilekan de weekend na radio ambulan tua mata San Francisco apa kau nak tak curi bitokan itu tol tal cungai kita toso di liga ni keloko sibi na pa na tiri kelima na miniti na kabi di bingkar rabi ndai apa kabi di nak tak curi na bitokan di telanga bikau ni nasi amu cukup ada live nonton Facebook page do tu kan ker bikau ni do kan like ninge wasia tu yani na vital no to saroya ya kelasnya lewat tu kan nonton vital no tu nunggu oyan na bosi li turang apa tur cukup na turang mai bawen ngonongo itu ada ka baga dir lolo manjin dan ta sa tabu tu ngonongo sang wala ngadi sor matin tu kin benua wakatala kid kita tal di mai varita katalangan lutu tu bercigi nak kamunang na liu di All Nations Christian Fellowship turang matanggali na tal ngase libu pilih ratampatata kabarita kacukud ni dari talano di erto jatuh cisu ke pakau na sangan dipakai torongo don sangan di rawata na kukau don yakin na vingkarapi yan na vital no ni vi buya pa kanta po pri na kani resi usar tsunga mai na lutu rasara yutu gon na mata vi sur bilib tingo mi ba tu pot sartunga miri ba malu tal tu mena keno da dil sartunga na singa mi miri tu no uda kelas santo labu stalanga na bosi libu turang andare te chukun na non ra bagari takatu ele bura lulu busar tu kan ngono go ra bagari takan di rabakila di baka indei na non da atoso ni tuke ni uji chin kaon na pa kisanga baka turitale o ya na bosi libu turang ma na no turang mimbau en ngono go klan libu ra muria tal chunga na bi mon libu tale so ye bo bi na tak chung ni raon in the sema en kabdi bin karabi en time na bita mata itu tu di boleh gua tanah gerong atau nonton programu ya balata dia orang gaya lata dan dorong atau juga nawa di mana keloko. Isan do umbulu binaka. Dosen gaya tu kimai, endo binaka tu bangara. Iyo nimbulo binaka kita singgi toki bo sarangamai satu token dino Pennsylvania mai baka muli amadoni turtana dadakan itu buni wai ya kita sabis tak sarangana kakana baka biti kita rongoda itu gaya kendo na stonda buli teki kenda to kakana Iyo na Fiji Cover Store toka sarangai liungori na kakede tu kina na Fiji Cover Store kau te viti mai voka boleka ka voka se butaka na bona nanu. Boli te ki tukina na tinika, tini bulu makau, takas ice cream, na mateni, na ika na mbele. Yado ki na chase ningu na ngona, na twisties, na bongo, kay na bean, kay na bunga tali. Sangay lebu sarangan na ngona, kare ang ngona binakandina. Ngay indolo bo talang ango na nondato boutique. Boli te kina na isulu kanta kilaita ni kina kina daga dilinga, karang isoli boy loloma. Wei kemani mai Pennsylvania, kena beibu no boleh kata. Erau talanga ni wakau tengah mai na nomoni ota na telefoni se email, karatau nangai wakau tengah na nomon do boli. Ya na Fiji Cover Store LLC, 100 South Mount Vernon Avenue, Uniontown, Pennsylvania. Na boli telefoni vitu saiba vitu, wadio rua vitu diwa vitu ono, se bandu lima tolu saiba vitu, diwa rua vitu tolu, se email kena Fiji Cover Store PA@gmail.com. Nungu chisu nungu banua. Dorongo de na vima mani ono kina vitu ene kabuni bugululu we kemadawe California. We mani rua ene kabi kina tolu ene singalewu ni lotilewu we kemadawe viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongonde ene radio mbulan do vata San Francisco me kauti kenda vatamai. Saya ngambeka ni pais teki tigo na nomulore na buku ni smoke check kita urau ni buku iko. Girita mai ni tu team ni Empower Team and Southern California Pacific Islander Community Response Team mukuneki na nabi buku bagai labu kaseng ni saumi. Gir mai ena ono rua ono saiba dua liwa ono.
E levo tu na bima tanggali life insurance e Amerika. Ka levo talanga na kena itu. Ia na Lincoln Heritage Life Insurance yang niti kanda mga binaka na ito kay kanda sa may bungi tiga-tiga na buno levo mo. Kaya wala may bangande, so sa may bunga tiga-tiga tunde. O tawi matitiko si Sen. Raw-raw sara na mga levo. Katiko talanga na ilawi maruroy. Lincoln Heritage Life Insurance. Na company doon nga ito sa mga claim and na loma ni rosa nga bulu ka pa niya uwa kasama niya na lenga isang oti karuan na yung bag. Sigaw mo na website kung tumugori si Textby kinabasi ng walu-walu-wandua tolu-tolu-walu-lima and na kinay tugutugong matay-lalay. Lincoln Heritage Life Insurance. Yavalatan dio nanggay talata and a radio bulando vata. Veitoko ni Lincoln Heritage Life Insurance na company ni Life Insurance kang nitikan na kay VT America. Bila sa boleh betul kan barang betul kira orang lain boleh bilang tekjur bito kadi ada kabi dibing kerap ini. Sabi nak, antara bita lo cunga bebeleta dan lo dembulai, na kabi dak dikukar untuk berita kecunga dia tapi kabi tu tak usar mata ini boleh dibinakan, be Ratu nak kampai dibinakan darah cunga ni kau non bita lo, na kabi dak dikua, oya na Lincoln Heritage Life Insurance. Ya, unatal notang mentang abikan ta. Endo na taro ele berdo bakataro ko juga nongon santo tu mati kin rdo ngol ni bolim bulai rdo bakilatu ngani rembul-bulu pindah kasar tu ngar ngol ni bolim bulu bak suri sangge doli bakarita katal tu bibu nuai o ya umbulu-bulu pindah kasar tu ngau kin tal nga so apa kilen santo bakai momo si menu lungu so apa kai u bakilama di saate ko me momo si mai na vangu sa u tega mo tombale sa singu tombale bo binak sa baka ubakila ni dadalin dilin jimbakan gusui so nakabaya ay ya so sa ya do birga mati ni rasa ni sa ya do ngamin non rambakin bula old age e so arba go sing dun me ba siang ay normal juga na non tambula tu di bango bitsanga bulle ya da non do rivola ndaru ndau non do kamba stu ne beisinga so er tukuna ke walu sanga bulu la katake sambulum palabu ya ile betul sa lekani kanio tatali o de o ko ambagi walu sanga bulu o tatala ko to sana pinga rai bichuko mai so tu no isa be ngono bina kasaranga bitu sanga bulu nga do talno chuko be longuna tu no ko yau santo porta kini chuko me bitu sanga bulu nga mo sana kere sara kalo me satu kita kain tu kita kina ngumbul yang go sa bitu sanga bulu kerua tali chungo sembulum-bulu bina chunga mo nang gitarong ali stale mantuwa ko sambu kere kalo mitu kita kina umbul siang ke barong chumingo kila namba di keda tu bucu bakala namba di paka parar sar chuga andre ya elebu daka ni go rucha ubu na bagadi namba ngo na kanga ngendo kata ketunan nugu bakasama ni undo ride so kemni bingara besar tunga kin ngor son turang meramar sa sibi tu nambakin raw ora turang di balang tuan na turang bagarita kabiau kero ulah ko ponto chungo kin nungunggas ambagi dio sanga bulu bakatata senrei banga omongei se di sartu non reba iyo binak sartu ko o changa tombale na biya kabi yo kona ka u bagarita kachuko lipo na mati sa ronindor tuku no kendar no turang itauke maram itauke sa sambalit kendarunga na nondoru mate baleta sa lipo nga nakandor vakania sandor siang mandangan indor tu mandangan doreda do mandana kimutsao ngor dor half mandana rochingo dor half mandana bagango sa sing do nanguno satu na sa ubina katanga metao nga nakitemu merau ni toso itu kinombulo sa singo kila kakana bulum-bulum bitu cukup biau sesiang ele buko ngana ko barta cukup bulum-bulum binang sartunga nangunang gele lutukin sa ore sa ambata sara ke merirai oke to na vital lo manteni kuai dona tarongo how to maintain a healthy lifestyle ke ndar bulum-bulum binang chingo already au cukup mai already ke muni cugani namuni mata ndende namuni mata mamarau ni zaka bucu kana namuni zaka ninge siamu cukup mana radio ya ndam bulum-bulu tu cukup balik tam saya cukup bikin taruh ni dia ngunim bula nangunongo ya mentaru na maintain tak apa kata
na non daru mbulong go me na vasa nga bulu me kuch ken daru ya ni gena vitsa nga bulu me daru ka kuning ga me dava koso chuku ilomongo o koya o itu ni mati ni uto e mata tunga me ngona nrebu tunga mai hadi teke sini ngun sala o koya dava koe taka tunga no na vingkarabi iyo sandambi tunga collapse ngika Erna turangan mara mencapa na kukunon rata-kata so bilang kento lurin rofus sa ubo wok tigirta sa collapse nga ena bunar tukin ya na taka-taka ba stress te kenta kuto may bikenta na iyo kuto kuna so na taka-taka ba asing ya londa tunda sa taka-taka tunga baleta taka ba tunga may balecir na nonda bubale mambimbi kenda valangi baletangan na diman sala ko chuko bici sa kuku chuka kina taka-taka nda singa manen do bar takbir irna ngone mai bici so irna nonda ndolomani minto manda mengo kito baru padur cinggon na bosili boturanga me kito na taka kino kito na sulu cabang gongo o kito ni sandongo sangai sul chukain baru taktal chungango na songko lebungo ndo na pa maungo ndo na kla anda sing do kila cukup di sa taka-taka cukup anda sa siang mendengar di baka sama tegi kenta rani bango sa libu nangona dor sa bako tu cukup ni labo vici o tolo kota kabu cukup ni tai baka sa forget te ko cukup mendengar baka te ko bela mendengar le pempa te ko ya lagu tu mandali kana se le coach mbeka se vai so sang kentuk oi o yo manda so sang kendoli kinda ba ngamai au andono makador na nunggu toka dia baya o yo manda mu turu manda andon ni labo ba ko chingo mo sa la ko manda mu li kana manda ngoya jaga kero mo binde ndre ba ketuen e be ba tu ba na ka endo vagabun na son matagalin ra kinimbula enta nang kinda talanga santa tobi mate baleta ni non taba kasama sa di dungan na vakui labo nda sa lewe singkilan nda sa tobi mate chiko nda sa we resort to any kind of food fizzy drinks sa siangan inda habalata na ngonta ni kuwa to vitan tanga ni usembula bina kachungo mo nanguni salata ba mo na mbita toki na ibakatangen dengan doya oya na nugumbula bina kango ndua sanga mi chugo bigo ipale ndua na ibakarau sendo na scale merau nyo yan ramang tangamay umbutu mo reda mata na kemumbimbi tukuni tu bang gorto da puni mo ilelebu merke measure and watch your weight torna kemu ibakarau nimbimbi chango reda chugo me toka nga na kene ibakarau ordobina kata na puni waye na kemumbalabu mela ko bata kena kemumbimbi dua sarangaya Ndoko sige parita nigo balatangani sa lalakiti ngo sa ko nga naka sa chocolate ka ngo sa redo sa ambitu tu loma mo sa siang tal nyong kay pakasama tal mandangan to baya ron ni kalago tungay ni lalakete manray noodles taba nga tomato sauce taliani mustard angga mai tu ndo tu na kenambilo coke Uya unum tu normal satu sini ngale kitengu mai baka wele tu yan ya mo ngaro no chugo na kana turun do valata ndo talango limit unhealthy foods and always try to eat healthy foods areda kona jank mesa balelita kina ngunu fizzy drinks na kavaya ko to bitan lo chingo na no to programu da wodu bina kana Lincoln Heritage ya balata dio lang kita lata ndua yan na matakalay la komanda esongo sa areda chugo ni sa poko lebu chuko mai mai mbutu manda sanga iya tu na ulbal sa takabo chino kutumbal be takambe ni ko 10,000 steps kila ba daw cha nung kutalibon no re chukir kila saba kau sa umbesta luiko ni obagarita kabir na kiumbimbi mala to sa kila chuko ni sa obo chuko kuni be manduata kan donaka kenta da tu na buru da buli ke tu mbutu lago na scale matagal ke reda sa runan raw 5.5 pound. Ora saka me o chingo me sa baglu tu mo tamay palilay na kingumbimbi. Endon na turangayan o korosaya. Hondo rito chugo na echugi Sacramento ro na biu chiningo. Ora ko ngaya
ro bola sarga pamata ro ya tu ngamai ro sama bola tutuakan sakan sa sia kana bola turang go os andona sprint ni QBS e andona ngona mai bit ya tu main dona ngona saba kai realize ta ko ya o musana ta ka bandona diet mu ya babal kila ngono go sali usar ngano na size ngano na sprint tu me RKS malo na matu politiko saya mai Sacramento ena kabina ngadi kukila e urita bango kera kenda rida kenda nda kilanda na bina kata menta pagalutu yang ndo pagamuria eso na kabaya ndo serga ubartak mess and watch your weight kena kerua limit unhealthy foods kenda mai biche le butu na so menta kana ngono ke baka sasing na pilcha jibat kena noodles simbu makau do ta kabaga kan ndo ta kabutur nambu le bidanga men na ndroni mbele wakar ndu tine kena chini tonka jinja tabiok bo bebe totoka ya ndo telengo ke baka chuki balangi saba bakila di siang suci di lebu na kakan ro baya na sako kito abitano tak na bitana mata sauci when multivitamins kene ketulo boleh tunggu try to take some multivitamin supplements ke baka se siang ni kila ko ta motor ke baka chuki no mo buniwai ngoli bi ko ndo na singo ngalale o mo sanga mo terna matanggali vitamins da sen multivitamins da on tara ko nga ge test ke muni tara baka no muninra sandun wi ke muni okay sangge oro no tora baka ndua nga yan ndua na singa ndua ya kene kaba enta sa kila hali butunga kenta ru kama ke baka ndur singunu wa yen pa na singa si tulna sing kilanda ya sa totolo saranga mai na nondoria lobi ni lasi vote ke nei kadiwa ke potuanga ke kolma ke di social the creek kilada na wai na engon tengan re na wai boleh tunggu drink water and stay hydrated and limit sugared beverages mendanga sando baka mendo nguntal tek tal chuke no ko na cook go ni wili kango ke non to vital no chungo sakabina ngamenda ngunuwai ko samba ketego bukar katanan raki da saba kila menembuno sanangan ribu sanangan ngon tanawai ken tongge hapal ngapale pango to saba kila nembuno wai me baka lebu cukup bitela bikin to tondo ombota ko ya talangan do baka ndomi de menawai ngon to ngunuwai balebu ya na vitalo to chukida na kabi bina kerbin kerabi dai ndo tale boleh chungo menta hapal ta baka lebu ngon exercise regularly and be physically active. Dono turang aya nureta ngo suci sarbambala budan to benua. Bambulo chukali be turang aya nulamani sengati dona bunor ngara bita bitoki ngo ureta nannoa reta ngo na lomani balinga bingara bituki na nona treadmill. Barta kasar to kamena Facebook sanga idi to turang aya ngo vaya kona kautukuna bikin to sa ulum bale chunga senga na mbuni ngoni sa kondo balenga sa bu kedibiau sa tukuna ngo pango eroni koto sar tunga mbuni ngoni dona treadmill tu yasan singko karong oleu sanga okay di tonga si otombal tonga ba malu ni kadi ngamai ubina kata mo pango kota mena wai sune mena pills landele sumai ona ta kabu cukup baya mesa kuni onge ulum bali jinga siang sarangan indo nangauna mo tumbali kin siang rono tumbali saranga lom ni balo bingara chuki nongor so biket sandar de bango kitu sabaka kitu poko lebu mai satana mai poko lebu gam bale tani sakana nga ta sama ide otoko bandua ta sanga siang di bala tu ya babal boleh tunggu exercise regularly ya bala tu mantengana lingamu ke baka boleh tunggur dona pool sayang batal go mata kai ke dona pool bo kata sa pool wo itu sa tempat tu dog ngai ya ke senga apa la tungane ngom ke tundo na baskel rano to cycle wabo gitu kan compound andore da so maram na ken retambai ardo reki sara so la ko mai ramai suise ni kau kon ngun sarga mere apa pala tukina na ngunung goe ke mambale Kendor sa tunggu Amerika sa siang sarangan indo ne ulum bale mendor no tunggu cukup bango. Ya sa siang sarang bango. Ndona mati tel nga sabi to cukup bale puno ngono to sare timbuni ngono cunga to sare to sar cuk. Nano to talibun tal nga sa pakai slacken down ta kasarnga. Nanon to wakasa momento na taka non to exercise. Kento sa ba cunga bango ni redo sarwa binak. Batu tala sun ngono taka.
Telepon. Iya. Alak tu nakan. Popcorn sar TV. Ono mantang ikan levai ka bisa takap cukan nam telepon ko. Baka sasing yo takap cukin nton no mu ya pala. Bako taman nam telepon tul sa bulan miniti. Se bitu tu mantang na silent mode. Relax tak tu mantang pa malu bat sono ko talan tu baka tumbur na munra. Sing talan ni takap talikin so antaka tak lebu mantang na katawa yang sarang oro ni upaga uli ke tukin na. Ka lepa ko buna tel tu na tumbur na munra. Ortu yar tu non tu ulit lenga ya. Samu lenga cukin na. Kasar kami dorota kapa ya, kelima boleh tunggu exercise regularly, be physically active. Kene kawan ko nga usang kay pakarita ganing gor to sa tun sarang na buniway. Reduce sitting, bakalelay ta kan ndambe, ndambe and screen time. Ni sa buti na screen time ya na kaya nga baga screen o baga deu do tujo baga redo tu na pingaw na bakalelay ta ka baga kan na telepon ni ba screen, computer na noto to television kena katu to talenta tonto wana no tunia reduce sitting and screen time ngo ke baka obina kata to maintain your healthy lifestyle ko sa chuku sarnga kingo ke baka sem bulum-bulum bina kasar tunga bina kata mo maintain tang membalabu meka ku nem bulum-bulum tunga oto sa angging ki basuri ito baka muria baka bina na kartu na nabuniwai reduce sitting and screen time. Kene kabitu karuni ocho chibe kenda to. Biba kana numikina na radio mbulon to bata. Ya balatan diong gay dalat. Get enough good sleep. Kiba ko nakachu ko bango. Oh, kito sa hangga si mai. Sabi biya baki 5:30 minggo sando lele nga may basuri dito mod. Sabi biya sa mata usahan normal siyang. Kindaru na tamata tambu sa gayad no uambula. May nambaki nimbula taba nga. Walu na uwa. Ya na ngona ni moade don mo moade kin so ndo ka chuko o sanga bebe rocho binanga na 5 na o bounce mai ya so mbe ka rawa ya so tu na onda bebe ono nga sando be set ya so be power nap kondo pantom bulanga ko ya me andra chunga mai le jom no mtakala iyo kondo nga na power nap ndo nga na uwa so kondo pantom bula sar me tu met tul sa bulanga na minutes se chini ke 5 na minutes so tu na 5 na minutes mantanga ke ba kono poso posto ko bango sabe wale aro ni power nap nga 5 na minutes. Aptal. O barita ka juga. Ando na itugutungo. Nangon nanda siya doroboukin na katudo ko na kukutudo ko si tuyay. Ros nga bulu. Laka may natulus nga bulu. Tulus nga bulu kinabas nga bulu. Na namukuko sa asing rin baka ko ros nga bulu. Kaya na bagarita ko. Ando na turugan ni Paul kirua vital no ay. Tuno ko ay. Baka usah boleh ka menggon 5 nga bulu. Baka usah bakilasar nga biyaw. Na nengong ko abang ko santang kasi ba nga iya ina sinra nyo natakabutun na bikaw atakaw ng bagiros nga bulo abi wali saro ko biyaw tulo kay klan tandu auto mandanga so na ngona imdali nguntu pa ilala o senta tu na buri duro po siya tu ba duro po era ni da parid na ono do duro nga nimbura na tolo ono yan ta sa stand fast tal tu normal sar tu nga recover toto na nakautu na recovery toto lomba nyo sengon no mo dapat suci se ya pala binak sartunga ya kama mo sa embaki atau main 5:30 ko sengge do ngunu tu se ngunu yang gon na recovery time sabi be turtal nga indo nang ngon kembali ya sa pakata kila sartunga ni nta sato cuma indo na embaki nimbula saru to mer jine kino irna buni wai nangono keten tayan reme kina na mode nanonda kuku eta ela kosong kenta sinra nili yanra bango ni mataka bango mo yanra ni mataka me se tunga ike no kuku every time kenta yanra mai na mode nanonda kuku decrease bakalilai yana bunango eso eta kata kabina kasar tunga kata kasar tunga tahun ye Ndona kanji na le bundo vital notak. Pakango, saka sartunga taon, wa siyang sartunga dinto ulaku tui na kormolititi. Ngono sarang tiang ukina 55 tara na mo FNPF, ko sela ka manta mo ka manta pa ni kamle nrawe mantigor. Kila na daw, ngoy panjin tak. So ela ko sarang ngayan, sangga bele nanuma mengai le tete nang naingu. Beba kain do na dorobo. Kila na daw. Elewe mate kosonga balata nangone asando mo baga dingukina mo sa maru ta tukin numbula
So sangga baby so taka chikwe. Ko ya injini kina na kaubarita ka. Kirna bandindi kini puni wai. Kiapa ka o onyo yanda chukuna pima taka no mukoko ni ngom we lutu chuk. Sa singi la kota ki chunga. Kembali ke bakau sa 55 bonge bele sanga monga elai tapir te kini chukun doa vidaya kan no mutiti. Ke bakau sa ta ka to mai sa matu yang ngom e binaka. Ke bakau ngele kinta tal tali kine ngom no bebele apa bal nyo antam betungan to no office suba. Ko saranga lebu saranga sa to ko ulu saranga sa liu saranga de titaro. Tu bo reta ka chungango na non di tubu nimbula. Ni da sembula binaka tunga. Ndo sa pole sar tungango. Ya lo binaka sar. Momodi mode saranga na kene vakarau walu na ua kembali ke bakan daru ngune angona se dava daru time taga bin nakamai ele weekend se ba tunga bango madanga na rua yandra na ono basi ni vitu rua tolu ba lima ono vanga na ua sa va sa na oda nga menengom bu dava saya do heart attack godon talnoa Endon turang anggo. Saya cukup boleh mai bich. Kita do sosial anggo na patai. Turang anggo. Rani kita bango. Kita nguni anggon. So nango na kali weekend me kita do nguni anggon rani mata tu nang dua serua. O kimdo rani up tele mai na 5. Me lakuna ni titi. Kita sangke do 3 bulan ramai na singeleu. Wai. Kita tangan ita toba tu ngor ta hun ngor sibi tu nambong ita hen ramata kelai talagi ni titi o sa baka samtak ai kita mandang ke matanga na rua tolu ba 5 na kaloko se lutu sartunga na sa sau se kambu sartunga na bonwa ke monra umai na non na tolunga na wa sala ko tale tumbali tu ni titi kilana tam ke tobi ko ando na mati na turangango nangon ngeli selekina gerto rita non na wawa na turangango Orto tuguna puni wai ni kau maiki den dona polo kena kuko baka sartunga na pol tenis noni wawa. Orto siya kamantanga ni raw orto baka malumutak sangga soba tuki na baka malu na wai kata-kata. Kila na dap tuguna orto brown substance baka saranga na enggon na kosan ni enggon baka wai dala tagi saranga dona besin niya nangon embio ni kina wai kata-kata baka sartuan dona besin ni enggon ya na koso-koso ni anggon na elai sali tao tu non nang ngata na turang anggo koya kita tangan ya kita tangan ni ngono meta sa mo tal chunga ya na kena ngono koya tolunga na aua ndo baka me sando mata uchukubi koya lago bata nguni anggo na kantawa ko yan ratali mata ngana rua se ndo ba chukuba aptal tolu va se mata ngana tolu 5 na koloko ne titi baka me sangai mai va katiki mai mitukin va baka me va fensi takatal chuko kwa na kaira ni rawat chuko to randuti e kila da ngol tu mati kina ya le va duri wana ngon saleng kina collapse mati na turanga ya va duri wana postmortem ya na kai lure keten lure sartu kina baka tuna batu ya ngon na bikim ni biakan lomani na kambimbi o ya mendando modi kena kini yo chuch we kenda to dan to ngunu panango ni babalang go easy on alcohol kembali udah butan alcohol go sarani na wili telenga kina konan medo to ngunu na kaba go easy on alcohol and kaba and stay sober bebe pinakataki mo sa stay sober tunga ke baka roni rawata sar se siang undo bato ka siang indo na ka eza ira ke balang nda do lakan na ba 2 rua na wine na mbia rabake kabi bago bichini rala ko vale so na turang nda do reta di ndo baga do so sangon ruanga na men rembilo ramai talo tuen singindu matikin okay na to meto sangga mai ari kale lebe on bilongor koto mai pesi to rando pesi tabale koto mai ya sarngana bimbole baya ko ya pakato tol tanga mi bikendaru o kol matokongo bikito bita tal na bunua sarang bulu tukin nang gona wekanda ko rasa ko ngauroni tukuna ile bu wekanda na non tamati sa ambele cikenda sarchunga en bibingon o bambuto na babure baka sama cukup bikendaru o ya na non daru programo
na ya balatan di otalanta en radio bulun do bat kan da bobdi na ka belin kan heritage life insurance en dua tale non da baga no michiko na bio kandi na leni bubale en radio bulun do banta en San Francisco ken via se burubura oya how to maintain a healthy lifestyle kender ndor se bulun bina ka sartungango antino beka so rechi ndabu tu beka no ndabu tu mater sar cuma ke me misa mosuli ke buni ni na raw bi ke buni na bulu benaka ke na marau ron to mantal ni tabi ya nakanga usa be pagarita ka ningo ni se bulu bina ka sartunga se ko bina ka sartunga nengom ya ndanga na mataka ke beka sanga mo kilan ke mumbimbi watch your weight ke de karua limit unhealthy foods and eat healthy meals kan rau baga lebu ngunu wai boleh tunggu ke bako chigo balangi ngandra boson vitamin tablets menon buno multivitamin supplements drink water stay hydrated wakaleli takano mungunu fizzy drinks kendar kena mata na fenta ngori kena mata na coke ngori so sa tambah kapotangana lemonade na fenta na coke sangga may bub tu yani vide kena burger sabatu ya sa boleh sartungango wakaleli takaya apa pala bagalibu exercise regularly, be physically active, reduce sitting and screen time. Bagalali kita dengan screen time na yalo sanga mo mode bagabinaka gai stay easy on alcohol and stay sober if possible. Yan walu nga na karo rosar kenda do pakasama da kenda do willi ke dari vango how to ka Rita banggo orto na buni wengo libu nga meter tu baka kaya mai sang itu fatal itu ngoken kelana apa so sandu tukunen wala ita kan mukan tabak khusus kan tabak balu kelana apa kenta na mati todo nga ira mantang na kan tabak go sang ke batungu banggo na sono vital no ira mantang kursi ndu kan tabak ora mati talilu so kura kan tabak tu ran injina ya enta sa sonangona enta sa bakasa enta sa santa bakanda do sambai tunga ni sona kanji dan do tugu ni mai weekend bakal tak mantan mungune kon ret matam ali bo mukani kan ira mantanga so mantanga kur lu tuka tunggur ira lebu ngon rakano cer kla kinta ruba se fatu ba yo ke kamen do runtambe do zingoma mande sonangona sona karndo kaya mai weekend sona wekanda kara kila ni za tumbe ka sona kanda takab ke bakan zingoma kau katona kau go vaka sama taka go balata kelana tap onam bulu bina kasar ngakin ondo bagare taka cuko vaka bunga endo na wekangu boleka kue nondo taka kasar tunga so soko na ngona ngune ngona taya babala ngona santa bu kini bolimbula sange kata libir tun luben kem do lubengu oya me na kunga me biu ke me kotel ndo awai me sa kunga me biu nambu mo mengunu oya ke bangu kia mundo ombulu binang kasar tu ngamu ngunumbutu ko sangai palati kadibu ngambilo le ngo sama ikoto sargai bolimbulo sangai bina kata ngunumbu meka kuni baya kendo na ngoni ngunumbu ngunubu ni opalau sembu kami tatap kamban dona bunimbu mbu sabol te kitungor ngunu barongo nyo sembulo bina katue kuna sale ndabu tu na CWM semelo to kamay nandi tabo be ngunuba kumendan total la juice kotal misona fizzy drinks siang do ko to menambu do ko to menasudu kona ngunu tu do sarango mo se ngunu kina bobinaka na be ka tu do sara vamos te babure baka sam chu weekend non to vital noa nda babure binaka chiko tan dona mato ambe komengo sana ngemi to mani kental bals rosé iyo non to biwo sei chu mantangango vamos te na babure baka sam chu no paharong chu mena buno taka chu kina warong chu be ko mai vale ranyo ndendre ranyo tu na kla Rano relate to na vital nongo o sare de ni sandre de sar sumo industrial anti dongo keruango en daro ni ndendre ya lei ya sabo bi bina tek na vito kandi na kabina ni ko bago do tale da bo bi bina ka belin kan life insurance en bugu no to vito ko ni chugo bikenda en radio mbulun do bata me coach kenda bata mai eu pedi la novo no nindon wing rabi sa boto ko kenda rutini kan 2 miniti tini kan 2 miniti mendoro ya do bani na awani 5 en kabi di wing rabi en da ngola isa bulo korendone si wakana numero to turanga marama na ita bulo bina ka irina tema ni bulo bina ka latila tanda beta nani mbola kombao Bulo binaka Mrs. Mary Griffith ke Litiana Lewis do bulo binaka
May Las Vegas, do sambula. Laisa Tora Ratu, ni bulu benaka maramanita. What
Radio Bulan Dua Vata, me kauti kenda vata mai San Francisco ki burubura, sema mai ngai wasea yani.
Totoka na tumunuto na matilalo totoka na tura ka na ita isa na italo ni ngonde sisyo ya nakatuto ko sangke songo na tutok nga nawaray lempan reu ke baliado bikenta da ka bibing grabe da radio bulun do pata biyo ka lumani pedilo no bono nindo ni bingrabe sibina lima en vitu na miniti en dona ka na lewe chugo di bital no mana no turang mai mbau na bugun posili turang do la bisa chugo na dona ngon la sauci o ya na kena vital no ta kena vital nongo na vagreta ka urto na Fiji Bureau of Stats ni pitu sa ngabul na pasyente weekend na ito okay and okachi tu menta nrabun-rabua. The latest Fiji Bureau of Statistics report which highlighted that 75% of the Itoke live in poverty is expected to feature prominently in the Great Council of Chiefs meeting starting today. Turang na Roko Timbau, member of the GCC review team, ya pagrita ko Rotimo tapana benua, anggo enduan vital no endun sar kami vital no tegi bogati tombu, bosi le bogaturang. Kan endun sar nga, na viturang baler na vital nonggo, maimbau non rembos ya mer na tal no takasar nga way out. Mendarau ni ya alita ni mekina na baka sama ya ninda anrabun-rabu tu nga non da bonua katukuni ni Dios sanga bulu karua na pasente ningele non da tu na kawi tauke ya na we talno e bagarita kachuko na ngori tura na Roko Timba unda rongo di remandian na we karabarita kachuko be VJ na Rain and Fiji village. The total population of Fiji is about 900 plus thousand. You know, out of that, the Itokes make up 60%. Which is about 500 plus. And out of that 500 plus, you got 75% of that live in poverty. That's nearly almost 400. You know, the Itokes own 90% of the land, but there's nothing to show for. But I think, and that's why I think it is important that, you know, this problem or socio-economic problem is addressed accordingly to ensure relevance and meaning to the institution that is being revamped here. Ya nabi kai bagarita kan turang na Roko Timbau en no natan lot ko patake VJ na Rain. Naka bagarita kan liu ni committee go buni wai chone balin dokon Roko turang nita bagarita kan na toso totolo ningo na ba dur chungo andun sar na natan lot kita langai kidna en bosi liu bagaturang oya ninda rida na business ni toke ndira ni sala ko chukumai sa tos chukumai na notong bisnis sa wabi binang tagi chukun sa didi chukumai era bagarita ka ni sember nga bagarita kan tona kena bosa disparity of Itoke in all aspects of commercial life. He asked why it is that the Toke are so slow. Gona mal non bosa ni lulu ni
review team. And it just seems that it has fallen by the wayside in the last 3-4 decades since independence. That we've regressed as society, the Tokais. And our Tokay leaders must have a good long look at themselves. Starting from the GCC as the apex of the Tokay social order, we need to look at the GCC as a leader in actually innovation, in actually steering a path forward for the Tokays in this very, I say, controversial subject of the lack of development, the lack of empowerment of Tokays in the economic sector of Fiji. Yana bika berita kan iliu ni GCC review wini wai choni balin rok. So malatela ada nondra italno ni sa talibu che diwa na sana batura anonda bonua na buku ni kena leba sukumuni mai ni tuku na kena sangai chigo me bakumuni keda mai na bika oni binakata merto men baka binakata ikina wena matambosi libu anan tiga bundam benda sigo binakani kuwa. So with this declaration, I think with good transparency, good governance issues, I think you can marry the two with the GCC at the moment without bringing ethno-nationalism. What we want is civic nationalism where everyone is inclusive. And I think it's much understood by indigenous people today, Itokays, that without us being inclusive, we don't have a future. The future is in being inclusive. Yana bika bagarita ka tomanikin na ito manonroposan na turakan nilulin GCC review commission and doon ang una lagalaka sa uch. Narito siya na vital no bitsa ulo kalima na pasyente. Okay, and the Tokay ito kunin the two and below the poverty line and mbula sartunga and mbula nrabun-rabua and ngononggo. Ka dua sarga na vital no ya merto na vital no sarga kinda bagal lebur na turang ambal non da bonua lebur ngon da sa vital no bango kongo me na kumai da bobu bina kan tu sa labeta ta kesar tunga mengo ya na bika sa rorongo sar tunga mai beira rando tunga ni ra lebur ngon da santa rongo tenggo sa bila ka kinda fikango oke tu sarga ni tuke da bobu bina kan me sana pa dur sarga don kenapa posto ki papa lain sikape se santa ka kunin dan lital no paka wele itu ngana buno ningun yang gona en wingau na meta sa vital no taka indo na da bobu bina sa wang kan gona kena dina don rara mo bo uche libo berta ko uche cindi ko nem baki bale tangan ya sa bango to san tega buno go na vital no to sana bang di tiki enta kinur no turang klan na pagale suya ni non da vi kor bose pa korro bose pa tikina non da tambe pa tabago bubal da vi kor bo bici and sa kuni da tuguro chinga kito de to kiningele ni tongo omboteni na rara masar non da rai na tosa bo sa lau chikino go non da bonua sa bo dur tungo na mata visor sorro bilebu omboteni sa mundo nutu na non ta wanka na ito ke na ngonongo kanda na rawa di dan boko tali bina bitsang bulu ke 5 na pasien dia me adon ngona me sana bula bago bina kasar na non ta bono lo mani bits mereka kun lindu sikenda chukmai o ira na wekanda na India o ira na wekanda nda sa me bidur magitu or tongor sa lebu chuka no tombo se kaba to chukur tombo sike aser tolimba dimbo sike aser tombo di koniferendi ka enda na songota ke na va kasamo ya vamo tene katudo kanta sana tiga bumbo sianggo esa na yang kin pang bimbisar nga non dal lebih cita ni main bulan rebun na bit sang bulu kelima na pasyente ko arto na bitan lo sar kina bobi na gor na turang tama ta itu ke na bi stakeholders to sar mental lebih cita ni mekin kamen na ndo na biti binak sar non do biti santa tos juga ni ko o sabo binak ni o sabo reta ka chiko sar main tambe non turang ya na bitan lo binakasar anda sa bitan lo kino konta bobi binaka ni sar to borita kasar nga morto na review committee ni dondonu menda sa bitan lo taka na bitan lo ni tosso bobi binakasar en ngonongo si bina 5 en tini kabana miniti en radio bulan do bata isan do bulan binaka dosen kay to kimai en do binaka to bangara
Iyo nimbulo binaka gitu singgitu gibo sarangamay satu token dino Pennsylvania. May baka muli amadoni turtana dadakan itong buniwayway. Iya gitu sabista kasaranga nakakana baga biti. Gitu rongoda nitugay kendo na stonda wuli tagi kenda to kakana. Iyo na Fiji Cover Store. Toka saranga iliungori na kakede tukina. Na Fiji Cover Store. Kau te viti mai wakaboleka ka waka se butaka na wana nanu. Woli teki tukina na tinika, tini bulu makau, Taka's ice cream, na mateni, na ika na mbele. Yado kina chase ningunengona, na twisties, na bongo, kay na bean, kay na bungatali. Sangay lebu sarangan nengona kareang gona binanandina. Ngay indolo bo talangango na nondato boutique. E woli teki na isulu kanta kilaita ni kina kina daga dilinga, karang isoli mo ilaloma. Wei kemani mai Pennsylvania, kena vebu no wale kata. Erau talangani wakau tanga mai na nomani ota na telefoni se email, karatau nangai wakau tanga na nomando wali. Yana Fiji Cover Store LLC, 100 South Mount Vernon Avenue, Uniontown, Pennsylvania. Nabani telefoni vitu seba vitu, wadi rua vitu diwa vitu ono, se bandu lima tolu seba vitu, diwa rua vitu tolu, se email kena Fiji Cover Store PA@gmail.com. Nungu chisu nungu badua. Dorongode na vima maniono kina vitu ene kabuni bugululu we kemunda we California. Vima mani rua ene kabi kina tolu ene singalewu ni lotilewu we kemunda we viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongode ene Radio Mbulando vata San Francisco. Me kauti kenda vatamai. Revna we buke ene kena somi na libo Senegas kita urani buke iko. Girita mai na Empower ena ono rua ono saiba dua liwa ono. E levo tuna vi matangali life insurance e Amerika. Ka levo talangana kena itu. Ia na Lincoln Heritage Life Insurance yang niti kenda mga binaka na ito kay kanda sa may mga tigo-tigo na buno levo mo. Kaya wala may mga ande, so sa may mga tigo-tigo tunde. O tawi matutiko sa set. Raw sara na mga levo. Katigo talangan ay lawi maruroy. Lincoln Heritage Life Insurance. Nakamba ni dondo nga ito sa mga claim and aloma ni rosa nga bulu kabana yawa kasama niya na lenga isang wati karuan na yung bag. Siko mo na website ko ito magori si Textby kinabasi ng walu-wanduan, tolu-tolu-walulima and na kinay tugu-tugu matay na lang. Lincoln Heritage Life Insurance. Radio Mbulando Vata, me kauti kenda vata mai San Francisco ki buru-bura. Sema mai ngai wase yani.
Dopo che dire lo mantungan dan moi turangan itai na kabdi bin grabdin da opini sini asibi kanda gertu na moi ngau trio elo bina kasarra andi bula kaku bagandua nion rot gertu na naita asibi kanda na 5 na ruas nga bulu kabitu na minit sabinak na rong mai polisong ko da kabdi bin grabdin da bitu ni tuku iti ko saka mena pangandi tege ni bikanta na kabdi ni ko kene matai kem tu to sar na ngoni bulioti na ratus kuno memorial school okla di antu na matawa kena maru tal chinga sa bitu ni singa kena maru chico ya na non rembula na turang tali sambale rotso se pala labu skuna wana el skuna na non rembula na non ra mai iya po ita tu na non rembula na itu kei dan do bana numira na bikara baga tortu membale chikenta nga se turang raya osara turango baga sartubir na kuribul rotso kuno memorial school mai nambua ya klan lele besar na bulio ter cungo emerke andar ngote cungo non drama i apa torong isa cungo turangan ita en vitana singa sauci batake na ita una anda baka bina bina cungo en bukun ni en non tempulung ngote cungo na bika en baka tur cungo en bukun ni songko baru te goi anon to AGM en baka tur alcunga en singa baka ruai karusa bulu kabitu ni singa ni pulo me na hima mani tini na matakan na singa pat sarga arto na pagana numuchunga kino ya non rembula ngoni turang atali sambale urita ni ramangu sarchuki na ngoni puliu cera chukuna pembicu ko bimbani kawale virto wo dizimba mbolam biu awatala kido wan kena ngoni turang na presidenti turang ita chotoka en ngonongo ya nitu tu ya no mundu AG amena bodur chunga singa boruai ndasa vakana matsar chunga kinongo matango karuso bulu kabitu di singa pi mama tini oya na olo ni volutu San Rafael na ziwa Ross Valley Drive San Rafael bo singa lebu dan ngai pa singa lebu ni china non tambosi ya nitu tuku maberto na RSVO USA no buku di bisureci ni non tu songo pa bimbichi non tu AGM waya na singa pagruai singa kitiliu untuk da bucho wasaman na singa kitiliu na katinemba kini norto maruta kana norto sota boli na bubale lebungo na bagaduri na bagingo sa ngole na mandingi mele bagaduri laie mai Hawaii dakela bedakan di tonto chicken norto scholarship fund na sana boturang hotel lebu arto na litoman na sasanga pinda koya na likumunita nga mai Hawaii na soli tal chunga kina baka tikina na sana boturang hotel lebu ana singa kita lebu lai mai Hawaii na ka ruan ni singa ni bulo September sa totolo tunga na tos ningona sa tabuci rau chunga ningo bi kemani na bisurich kemani na sama na lomane sana boturang abotala kina bi kemani ni enrasar nga kau ni nanum moni ne tigna songongo ni ngol sarai ni bogolo lebu hilai mai Hawaii maka takatokan tigni singa na bogodo kina koroni singa ni bolo September na empaki bina kan turang go ronon tolu rosa nga bolo katolu na katolu ga bisureci kila ambot sange matei ni ngona me bogodo kina wa ando na Fijian Health Ministry Fair dari na bidana mato sauci se bulo bida sauci yang oleh nyo una kan dulu besar tu untuk bitokuni karena bi tamban andu indu son imbula pota lagi dan na tamban weekend na ngone na Pasifika pambibici na Pasifika halan the task force radio bulan do bata na tiu talanga kina pota lagi na wir na bi tamban imbula so kan ni ranli resid no budi na nimbula na COVID testing sites pagkatalakin hepatitis B roliturin na nomunin ra pagkatalakin na rolitala no patkir na pagalislis minabi tamban ng duin so pa tamban nimbula arto na chutal nga kina orto na songko lutu may petaluma kay na vi songko lutu taleso na non na ito kay arto sa bito ko di talanga karena chikuto doko oya na katini gabitu ni singa ni bulu chune na ambaking go tini kendu na kaloko na mataka kena tulu kaloko na kabi no bodo chiko na tulu rosa nga bulu North McDowell Road sa N McDowell Road Petaluma
California ya na puno na pagatur chikina na Fijian Health Ministry Fair rungota kimen todo ko na itoki kondo na puno binaka medali sota kina ko sa ke bagarita nga na pa latan tion ke talata na puno sarnga ngo rondio na le rede ke kina sa pa kata patuma na nungumbula era nungu tubo lingo merke pa bici ko biken to California gondo no puno sarnga mo nangale check ta kamada kin no munra no musuka to bi uchumbe kana covid se na hepatitis B se na colon cancer ke na vi matangali mati tal sorto tu kar ke na polisi listo do sara na vi but ndu so karena chico na singa boruai tiri kapito ni singa ni bulo chune mane tiri kan duanga kina tulu mabangalal te keu ni mantanga na ngono ya ranin do mai city ni mantanga bi keu ni ngole ani ne bandi ni nta ka na Fijian Health Ministry Fair na bodur chu mai Petaluma na 320 and North McDowell Road and ka tiri kapito ni singa ni bulo chune ni ambaki pina kango ngore bi tuku ya to sa chu mai bikenta na radio bulon do bata na ka bi bin garabe di nai sa boto bikenta ro sanga bulu kapito no miniti me ono na kaloko sa andura kan nungu maru ta chiko ni rauni da mai sota tu e na non to bata batango e na ka bi bin garabi e de bambulo chu matanga per na kantango ba kambimbi chiko berto na mati lalau ni noking garau kena matubal lang garau mai malepani me Australia Kapag lagi na nalolo mambimbi may birto na ngone sau tumbulo binanga na wekangu pambimbi juga na matupal ng garaw may malepani may Australia turangan ubi sa tunay sa sokomuri ni bulo binanga sa pakan ni binanga tuini bikabudi turangan ita binanga sa bole na nomuni siya matok mai na kabdi binga rabi tintai sa wari komunita litu na City Libo San Francisco nangon na talili sumikin nang luri telemando keruan tu laki Joe menda tu nang main dua telemando nonto baka muling nanto na sa di punongo o San Francisco bulu bina tahu Mitch kata na ka bina ni ku apa laki na bina ita ana rembuku ni bulu bina sa bule bina bitokani na matu wala rembuku eviti apa laki ni Amerika gena be se buru-buru teleso sa baka ni bina ka tuya ni bi kemdo baka laki na be license leita baka ni bina ka be kemdo to dosar mai napolau nambendua mai raki-raki mai ra rucu napolau ikando napolau nambendua napolau nambendua telah anto sampul bina kim di toto sar le ko turang go pamimbi cu be lai leita nak sa bule no bitoka de nak di bingara bintan pamul tal cuma tanga wan nunguna mara menuku ni mayono ilau pakarong tonga mai kinoya au santo pakarong cukia erto buli laka-laka cukur ram kira turagan yono karena pakaru lime kikimbau toma dalangku na be maku tuli laka-laka siang iya go sabar kita cuma ini siamo cunga mai vale ena ngononggo urita cuka nirto evita maram manto popola kan to tampa patotoka na orto seta pirbi na kasar cunga me pakata ki de bulangi pakata laki na be to na nau ya nau la benia kena vital nilai sani orto se cuka bina kasarangan na lakalak indo na mata lakalak mbula ya ukila ke baka ku kombe kana mara banyono ko kya ngole tumbe kana kena bulime ke baka dur sarchunga main nto ichuko tuambiu watala kina be momo revoni mai langer no bulu benak na siama chuko mai bunimbudo na matu pali benak ko ya baka tala kina be tapale le pani ke kemdo to sar turanga mara banyono ilau kemdo no kangu ndendre sarongo na budu normal kin wen sudo bimbi tok biau yo bambul chuka ni be mis na nobo abo tala kin be nungu yata no bitso bul kadiwa velo drive me kinoya abo bimbi chuka be kem do to sar we to be na durbis to na boro ngole chuka de no buku ni meke do na kuto pa chuka na lakalak ni ono en wele mane virtu no kam do mai mbau na ndo ngona leka ngo saba kanu ni bina kutuyani baka talakin no be ratu na wa meke nimbulu bina kanita bina sa ule no bitoka na kabiri bingra dinai ke kemuni to sar baka talachinga kin ndo talanga na tabule ngo singkila na tabe senga ni vele laka kini mbau ya do bulu bina kamena besi logistics mai lotoka be tabali no ke lambalabu sedam mea rawa lain duri pacar tu ngawat ke ndona tabule go ndabeta
meronggai walata bota toko poko malua we ana laka-laka ena no pagturang may mbau bulo benaka maramatau mire ama leo monge duita ki di totoka chuguna pito kani ena eka bi bingarabi enda ia sakalunga teman-teman na ono lawan sambulu benaka na ngonne na itu pagturang may dulu besi na kena be korto daksara may nukuni may loboni may matakana may ndoi mula na ino may botoa amalo mula
Piasantin sar Victorian kara-kara kilai na sira au numero total chunga kina bo mimbin na biokani orto siamo chunga mai na bolau nambandua na kabdi bengka rabi ndai ngauna wa tini kaliman miniti me nda to pa ne utu tini aua nondo bitokani na radio mbulon do bata na kabni singa tu city ndai mbulu bina ka Bruce Tor bina sa bole na elal chunga mai ke mai sa redi ke buni apa kabdi bina ka takina no muni siamo to mai na kabina ni ko bata laki na bitambua bo uda tix mbulu bina ka ke buni wa nuni binak talanga bi taindamu kerto na malo bingkarabi kerento ser merto na numikin na laleni biti nu taka chungori mana Hayman Intercontinental Island Resort o ya mai Queensland mai Australia do bulu benaka na siama chugo mai Queensland na eka binang di ko mimbi chugo bikem do na siama chugo mai Intercon mai Hayman eka bin bingkarabi di ko taindamu kerto na crew do sambul benaka bago ni binaka tu ya di bikem do wakata lakina be erto na mati lolongo na matubal Morin Thegad baka bin binaka takin na nomdo siama chugo mai na eka binang ni ko wakata lakina be maram neta nasi Marian di Mau din dia ngon nangai rong tal mai dan momuni na ka binang ni ko klani maru tal chungan do na maram neta ngo di Lady D Lady D baka duni binak tu ni bikemuni na nomuni ando bata chiko ken nomuni anu no baturang membau no bugni meke poder chikin na ngonongo dan na mata meke mbula erto na wekan na ngirmiti sona ken ngonelo na maramar tu suli bugi tongo na rara baturang ni koro seneno no baturang membau na eka bidak di bingkara bidindai bikona bulo mai moraga nakasa boleh pun siapa cukup mai na eka di bingkara bidindai bakata laki na be nugu basur tu na staff tu doksar Housing Authority of Fiji Chloe Koto Isuba bakata laki na be Michael Sulua unrau nakasa boleh pun bitokan na eka di bingkara bidindai nuni binak talakan be Rekes Kumar kerto na gangs Sen Bruno Kababay na eka bidak di kuah brother thanks for tuning in and all the ratus from the Kababa. Waktu lagi dapat pun empat ni ada lebu ni bulu binakasa, nak nabi tokan ni nak kabi nabi ingkar abdi intai. Waktu ni binak telangai ni be brother big bro Jofi wang ni sau, nak saya boleh na siapa cuma my bro my Sacramento and kabi ni kuah. Saya nunggu telangai kina be nunggu kerua Scobie Scott, my kalekana my lami. En kabi ni bingkar rabi dinda ingin dua tu kan kena like ge wasia tu non to bitokani en amai tapo chugo no bitu na koloko na kabi ni bingkar rabi dinda bulu benaka Travis Williams benaka ba lebu na siama chugo mai thanks for tuning in from Travis near Cedar City in Utah kai balangi hanging out with you tonight. I hope it is okay. It is well and fine. Thanks for tuning in, Travis Williams, to Radio Mbulon Dobata this lovely afternoon. Serengo, mena nomini todo sar biokani, may be Matthew Saludan do na kena kabungo, may berto na gangs ni Matthew, waya na italo ki andin dondom. Poto weekend ay tini kerua na miniti me ono na kaloko. Ngona way ata bure, dela nukubula ki Matthew Saludan. Isa na ngaw na Beauty
Kusame makabuna no gudu ingawa ngawa kaririko. Ni makalibi tani sangu na kihui rongo rongo. Isaya vida dobu sarra utiana nongu mai amoro. Say